Hi guys, miyang tabiri ba pumna magpo Daniel na taram nokchari. Mamangi episode kita magtado na tambira kiba comments singi da magtasu hainingay laituna tagat pa fungdokchari. Impact TV san dokchari ba Mami Mapao-gi ngasigi yang kay ga marirak shiba episode asida kari karama Mapao sing puzirak libagi haibadut ahan mana thamjige. SSS Manifagi nominee sing lauktok kibagi Mapao na ahan boy na thamjari. Women activist Urmila Chanam da yung from oiba film Lokon Rise Up ki Mapao na ani subara thamjari. Niti lila kauba classical dance na mai paglak kibagi Mapao na ahum subara thamjari. Mari shubam Mapao asina film nga mari laina ba miyoy kayasu laibak watok oiba Citizenship Amendment Bill ki mayokta protest ta kibagi paudamni. Aroy ba amadi mga subo oy na thamjari ba asina ang FIFA Cup 2019 lotion kibagi Mapao na. So folks, ahan boy na thamjari ba SSS Manifa 2019 gi nominee sing lauktok kibagi Mapao asi ni intaminasi. Chahi asigi February tara da pangthok kadoriba Nipalak suba SSS Manifa gi nominee sing lauktok rei. Kaksing Dramatic Union gi Sangkholaba Auditorium da pangthok kadoriba award ceremony asigi nominee sing ase haukiba January 13 da Lamphel da leiba film from Manipur gi mayai loisang da pangthok kiba paumi sing unaba mada lauktok kibani. Award function si yaudringi da koina film kunga mato entry tawrai masida ai koina juri mangana phamaga yangapani numit tari ni pani changna adu masi ai koina sahi kudingi pangthokna laisi akoigi Sahitya Seva Samiti ne adi thongna ne aduga film from Manipur ne organization ahum sina pullaga akoi pangthokna lakpani aduna handakki oina koi award kharsu hapsan jare hanadagi mamangi sahi dagi akoigi tribal singi senior singi film si akoi award ani maga plus tawi akoi best actor maga best actress maga hek nomination sangi haiba sangda bamiyo shu dumak lakpigedabani adubu nomination sanga bu khudimakti soipadana lakpiyo haiba appeal simatanga aina tawjari Puna film kunma thoina entry toroktuna pangthok kadorba changdamnaba sida tongan makanglup kunmanga da award sing lanthok kadori. Manipur da film chawkhat na bagi kongthangni nominee sing mai pakpo oibiu wis bizari. Haujik amuk mathangi lokachari ba Lokon Rise Up haina mingthon ba Manipuri chanu Urmila Chanam da yumfam oiba film na award panglak kibagi Mapao asi amuk maingtam. Manipuri chanu Urmila Chanamna Kunaya sida nupi singi haksel fagalna na ba made Kunaya sibu mamai chumbada makoibu maruiba thawdang lawhannan na pandam mamagaloina na manung hanjan mamafam kayada paikhat liba thabuk thorum singbu uthokliba London na based of maming lerba filmmaker Rodney Raskona lamjing lamtakpa World Pulse ki film Log On Raise of Heinamington ba film da Women Have Wings Courage Award piduna ikai khumna ukre USA gi Portland gi January gi hoki batang kuntarukta malim sinmi gi oina premiere show utkiba film asida India, Nigeria, USA amadi Philippines da khunaya sigi maru oina nupi singi yaifanu na bahonariba mioi sing lawriba thawdang sing adugi mami tahali Urmila Chanam India da ladiba nupi oi bisingna menstrual cycle lakpa matamda sokna samnaba yadabana chingba aran ba chatnabi kaya asibu chumthoknarnaba ahongba mapuruknarnabagidama matam kayagi mamangdagi hotnaduna lakliba Manipuri chanuni. Chawkthok chaningai ni congratulations ichema Urmila punsigi kongtang khuding makta mai pakpo oibiu. Mathangi thamjari ba Guru Abunghal Dance and Music Center gi Niti Lila haina mingthon ba classical dance na national level da mai paglak kibagi paudam asi ni intam. Thasi gyong ki batang mangada gi nipan phoba Assam gi Gauresho da pangthokkiba National Drama and Dance Festival 2019 da iramdam asigi Guru Abunghal Dance and Music Center kaisam thongna senior gi kang utkiba classical jagoi Niti Lilana ahan mana fanglakre ningsing bayai ataksina Assam Gauresho branch na sindir pangthokkiba Drama and Dance Festival aduda center asigi secretary Nomaitem Memchana luchingba khongbu mana saruk yarubani Jagoi isagi lamda pukai chondi lamdamni saruk yabiru bapumna makpu thakachari. Matang swaida atin na break amakak laujage mathangi Mapao gi damakta please get ready we will be back soon.
Welcome back. Adom na yengbiriba asi Impact TV da sandokchariba Mami Mapao-ni. Hojik break ki matung asida film gi taibangda khongdariba singna mamang thaktagi hauna leibaki issue sing da saruk yaduna lakpagum wathok oiriba Citizenship Amendment Bill gi mayokta khongjang sangsin khibagi Mapao asi mi intamina. Khunai asida hauzik mak achawu wathok kama oiriba Citizenship Amendment Bill bu yanindaba phongdokladuna iramdam asigi film ge taibangda sintha pangliba Manipuri magi mapari mamom oiba kayana khongjang sangchinkre khongjang gi manung channa saknairaba patmasiri aribam Sam Sharmana matam amada India lebakta punma phangba damak haraujaba galodena National Anthem Pauba Thawai yauna saksarakba adu ngasidi India da pulluba aduna maram oiduna iramdamasigi inat amadi lining gi mathakta lam phawbu yauna tapna mangsilakli masai khangna aikoi pumnamak punsinduna leminaba mathau tai haina ningamdaba wafam thamlakhi Sahi marfu henjel laklaba 80 years ki khongchet asida Manipur da on ba kayamuk aihak ishamang na thengjar le Second World War ai ishamak madura matam madura ujarak labani Manipur da boom kam nongno ta khiba aduregi mathang mi akogi ahlaman kayamuk kainarak pa Manipur da Mishi mina kaya thokhraba changes kaya muk Second World War gi matung asida lakhre aduna masagi identity phajana ngak ba darkar leba masagi tungi Manipur gi damukta khanba yamna kanna darkar leba karigino ibo akoina Second World War gi matung da khoi yamna worried oigi Manipur si kamdo gadolimno matamdura choba political ko leaders kaya nasu Manipur gi marande yamna kan khiba malune akoini khangi hijamira bor akogi leader malu leader amani India da koina leba matung chida 1947 da koina harauna akoi isai sakpa janagana sang panupa ni matam bandi matram saglai matam ni school tamdra 1947 dagi 15 August daga matam lakpasi sum khallu laba matungda yamna handiki Citizen Amendment Bill nasi thangal po tamnutara khangki kiba mo polai handak Citizen Amendment Bill nasi hek uluba kandadi masigi maramda khanguba kandadi yamna thangichin yam kan akiba mo polai akogi future karino Manipur da Manipuri oiba akogi future lairibra masi yamna maluiba wahang amore Adomgi Lord Maheski Maipa Dance and Fitness Studio su Miyam Khongjang Nasida Laipaki Ihul Khangna Saruk Yaki tasengna haiman mathokloi mami gi taibang thogai pangliba khunai cha singi lu tong dasu iramdam asibu nungsi jabagi ikhunai asigi nama khanjabagi mami tasengna tari Leibak asigi citizen ama oina lofum thokpa thodang adu lobani thagatningai ni Hojik ngasigi aroiba amadi manga suba Mapao oina thamjariba FIFA Cup 2019 mai pak eloishin kibagi Mapao asi me impact
All Manipur Filmmakers and Producers Association Ampimpa na Shinduna Sahi gi oina pangthokpa Ampimpa Cup kumja lising ani taramapan gi oina Amik FC Team A na champion oiba ngamkhre. No to drug, yes to live have wakalod na magalunena pangthok liba mangarak suba Ampimpa Cup asigi haukibatang kuntaret sana kiba Amik FC Team A amadi AMCET FC anigi changkholaba final match aduda Amik FC Team A na penalty shootout ta panjil taret tarukta mai pakongam kibani. Cup asigi suba mapam gita magsana kiba match tana Cine Actors FC na Cine Directors FC bu pandul tarit anida lakshana thoi bangamki panbayai cup asida AJ Maishnam na best discipline PH Roshan na best player Boni Sharma na best goalkeeper amadi Naubana highest scorer gi mana sing phangmak ngamnaki. Hello guys, my name is Tinsel. Hojik mai amna yengbiriba si Ampimpa gi football club hadi akoi gi Manipur da leriba stars sing technicians sing cameraman editors pumnamak ki football match tournament amakak tawri mai amna so aduma khangbiramgani aduga hojik final match ngasi mai am gi final match ni sanari bana akoi gi Amik ki team ga amasuk technician gi team ga score di 1-1 ni adu mai amna pumnamak ki highlights yengbiyo. And a very special event halftime ni hojik tawri baze ado ai gi maning da hojik tawri Manipur gi stars female lead stars mayam gi favorite sing gi tug of war ama and just look at the audience, it's awesome. So catch the highlight of full Ampimpa Football Club 2019. Hi guys, ako Zik. Mayam da thingnan jagadar si Ampimpa Football Club asiki brand ambassador jo oiba masamag sa the lead female actress, everyone's favorite, Miss Somal Lashram. Somal Lashram, welcome to Mami Mapao. Thank you. Ado Zik football match kamai tawrige ngasi hojipawgi chathariba tournament sida somaj gi kai tare actors amaju oina ko actors sing budil lehore kai wakhal lebige. Lehauba hai se sidadi akhoi gi family ngata sadabanina lehauba lehaudaba kem leite habdi akhoi di huzik final da changi ba akhoi gi Amik kangu adiga technician kangu se akhoi dum actor dai hena moine loina raga leba mi ngata dina we are all one. So hena nungai aduga actors almost huzik third place tani huzik lai se sini actor ta banate ba ta banat amana namta tanade aduna yam nungai si match. Ado kesu ta banate adubu aduda leharoga jo tak of war de. Oh, I know. I team do khara masakan ba phawanga to oi badunan. Ado hojiki keno je handaki Ampimpa je hana dagi ju hena keno oi ba publicity de ju hen ba mayam na ju khangan ba mi ju pachana telle. Ado mathang gi dadi sidagi hen ba kari to ba yagen khan. Mathang gi akhoi gi Ampimpa na ngasi bak do akhoi gi silaga la ise koi Manipur gi mafam jaga jaga da silaga la almost Infal West, Infal East. Ado akhoi na as ambassador moina akhoi na shum share tok jaba
ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯋꯦꯁ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯔꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯕꯤꯝꯄꯥꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯀꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯨꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯌꯦꯁ ꯇꯨ ꯂꯥꯏꯐ ꯅꯣ ꯇꯨ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯆ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯀꯣꯔꯅꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯒꯥꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯄ ꯖꯒꯥꯗ ꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯦꯠꯆ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯤꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯨꯚꯤꯁ ꯂꯩꯖꯔꯤꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤಷಿಯನ್ꯁꯤꯡꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯦꯠꯆꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯦꯠꯆꯇꯀꯣ ꯗꯦꯠ 24ꯗ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯤ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕꯅꯦ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤಷꯤꯌꯟꯁ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯄꯂꯦꯂꯣꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯥꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯁꯨ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤꯅ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯖꯈꯤ very good suggestion ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯦꯠꯆꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯦ ꯌꯥꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯕ ꯀꯣꯁꯀꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯆꯪ ꯌꯥꯝꯃꯤꯉꯩ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯊꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃꯤꯛꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯕ ꯗꯣꯟ ꯊꯤꯟꯗꯅ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯗꯅ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯤꯛꯀꯤ ꯇꯤꯝꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯥꯏ ꯈꯔꯗꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯕꯤꯟꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅꯖꯕ ꯑꯥꯔꯕꯤꯟ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯜꯐꯤ ꯀꯟꯅ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯥꯔꯕꯤꯟꯁꯦ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯒ स्कोरना 1-1 ओके अर्बिन नुआइगो दोनों थिंदना जगोय कंता हुमांग ताले हजे अमिक्सिबु कमाय तौगे कंडीशन जे कमाय प्लेयर जे कमाय तौगे रिक्स 1-1 दि लेनरी अदो हा मतुंग सिदा खोइना गोल जे अनि मु अमु चनजनबगी चांस लय अदना काबसे खोइ 3-1 दा कादो माले खोइना हजे केनो जिदि प्लेयर जिदि कमाय त प्लेयर की फिबम काय तारे हा मतुंग जिदा स्टेमिना जे सुमियंग में हेना कंखलक पे मोम तौरी कई कंखलै जे अइना हाइदि केनो कंखलै जी की मचा अम जे अरविंद सोन दोन टेन खोतना एनकरेज तो इसिन छु ओइदो माले ओइ नंबर 5 ओइ ओइसन ओइ अदु अमिक दमकता अखोइ पुनमकसु चेयर तौजगे अमिक सुक खोइदन फाइनल जे लौबो ngam ओइ थैंक यू वेरी मच मथंगी सिदि अखोइ सीनियर एक्टर्स के हाइतर अखोइ टेक्नीशियन सिंग की अखोइ फाइनल मैच सानरिबा टेक्निकल टीम सिंग जी ब्रांड एम्बेसडर ओइ बिरबि मैम की ख्वाइदगी पामजब एक्ट्रेस हाइतारे बिजू हेलो बिजू अजी टेक्नीशियन सिंग की ब्रांड एम्बेसडर ओइनसु लई फुटबॉल मैच फाइनल मैच कन चथरी को अजो जी की टेक्नीशियन सिंग की फिबम जे कमाय लई बिरिगे कागदब मानबा हाइदि अखोइनदि कानी हाइबै थाजबदि लई थाजबा हाइदि कादि हम कहन्निङे अदो कमाय तौदोइनो हाइबदि कानी नत्र कारोइदुदि खंद्री अदुबु हुजिक याम कन्ना सानरी हाइदि प्ले जे याम फजना अमनसु तानादबिदा अनिमक चमाना सानमिनरिबो हुजिक जे अदो ईश्वर खुरमगे अदो प्लेयर सिंग की फिबम जिदि कमाय तौ हुजि असो ओपन याउदबा दगी लोइनमक फिट त लेबर कमाय तौ असो ओपन दि हुजिक की ओनदि थोइदोपा याउदे हाइदि अदुम फजना सानरिबा अदुदि सुचोय सोइदना काबसु ओइसनो लगो वारबुदि तौग्रे अदा अखोइगी नुपी सिंग की ओइबा आइटम हाइतारे को अखोइगी फुटबॉल मैच अमगा तहनि मर कमाय तौ एक्टर एक्ट्रेस सिंग की नत्रगना अखोइ सीनियर आर्टिस्ट सिंग जु यावरगा दुम एंटरटेनमेंट अम ओइना को सिगुमदि लैबिब्रा एंटरटेन ओइना दु तौनिङे अखोइ अदो हाइदि हाइनरी अखोइ मनुंग हाइदि कारोमि होय दारोमि होय कई कई तानारगा मथंग चही दगदि हापंगम तारगदि नुपी गिसु अमा हापगा मैम एंटरटेन अदुमाय तौसी हाइन खन्दी खन्नरी अदो मथंग चही दा तौरगदि सुंसोय सोयदना याउनी स्ट्राइकर ओइना सेला Okay, thank you so much, Bizu, for your wonderful time. Aduga, kenona technician team na sukshoy dan kabo oizer nga sige. Thank you. Dabu ni ma'am, dabu ni je hojik maning na kan lao da ai goal chanjilo tawle ma khoina salak pani ngak tang ai tare dabu ni phu me se kamai to bi ga yam ngai masi akhoi ge abimpa cup 2019 je loisin ni gan ma khoi da nungang ba ma si ngasi mikup si da loi ni gan ma nuai ta bam fil do yam ngai ba khoi festival ai tare khoi gi di am chaw ma festival la mani na kan je कनो लाउबगदी ओरम बया अदोगा खोंजु कना सिगुम तवे हंदक सिबो करम टीम न ख्वाइदगी फजगी हौजिक पाउबिदि हौजिक सानरीबा कनो से अखोइगी इक्विपमेंट गिल्ड सिने ऑल मणिपुर सिने इक्विपमेंट गिल्ड जी ख्वाइदगी मपांगल लेबा टीम ने ना अखोइ गंजे मरमदि अखोइना सुम सानरबदा थेंगबदा अमिक्सु पै अदो करमना कनो तौगे हाबदुदि
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟ ꯊꯦꯡꯒꯥꯏꯅꯈꯤꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯒꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯗꯥꯕꯣꯅꯤ ꯍꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯄꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯣꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯥꯔꯠ ꯄ꯭लेꯁꯇꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛ ꯁꯤꯟꯖꯤꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯒꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯁꯟ ꯁꯤꯅꯦꯛꯇꯒꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯕꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯣꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯣꯏꯕ ꯂꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯗꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯔꯒꯤꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯪ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯁꯤꯗꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ 6-7 ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯕꯤꯝꯄꯥꯅ ꯄꯨꯔꯤ ꯌꯦꯁ ꯇꯨ ꯂꯥꯏꯐ ꯅꯣꯠ ꯇꯨ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ngasi yengbiriba tournament sida yengbiriba football fan ma'am akoigi paujel ji abimpana thamjariba paujel ji noma noma gi sing jaum miyam khangbiri ena koi logjai ana masi da khunai jina support tobidana film da work tobjariba koina paujel lama puraga football tournament ama silliba se khunai ji gi karigumba kharadang orbasu abimpana hona jariba sida akoi punna support tauba encourage tauba matam moire haiba wapam je thamjage Well, Jose, I'm back up. Loira, the final match is over. I think Jose winner team gane. Amik team the winner. Wow! Yes! Awesome! So that is Tenzing, your host with cameraman Samorjit, and you're watching Mami Mapao. Congratulations, Amik FC Team A. Cup asibu simbiriba ampim fabusu hainingai leitana thagachari. And folks, that's all we have for you today. Matang episode ta anawbo pau kya amagaloy na amuk thengnanabagi tanja de lojage. Adumakpu. At the meantime, please do subscribe our channel on YouTube and never forget to leave your comments. Bye.